Dobrodošli u Azbuku veštačke inteligencije. Moje ime je Marko Jankitić. U ovoj epizodi govorit ćemo o mašinskom učenju. Ono je nezaobilazni alat za rad i stvaranje u okviru veštačke inteligencije. Cilj nam je da vam predstavimo osnove mašinskog učenja i da vas zamolimo da počnete da razmišljate o načinima na koje ono može biti upotrebljeno u okviru vašeg posla, vaše kompanije ili nekoj drugoj oblasti u kojoj ste aktivni, poput sporta, umetnosti, nevladinog ili obrazovnog sektora i sl. Mašinsko učenje je proces u kojem kompjuterski softver uči da vidi, čuje, osjeti, tačnije da prepozna realan svet na način na koji to radi čovjek. Mašina uči tako što kamerom, toplomerom, radarom, mikrofonom ili već nekim drugim senzorom detektuje informaciju. Na primjer, glas. Kada pametnoj aplikaciji na telefonu kažemo pozovi Marka, mi smo aplikacijom aktivirali mikrofon. Potom je softver koji je istreniran i naučen da prepozna reč Marko, preveo glasovnu komandu u pisanu reč i u memoriji pronašao Markov broj telefona. A potom, sljedeći komandu za zvanje, pametan telefon je preko aplikacije pozvao Marka. Hajde da vidimo po kom obrascu se to desilo. Ovaj obrazac je više manje primenjiv na sve postojeće oblasti mašinskog učenja. Imamo ulaznu informaciju A, to može biti zvuk poput reči Marko, može biti slika, video, toplotna ili nekim drugim senzorom izmeriva informacija. Nama je cilj da tu informaciju softver prepozna i da potom mašina ili aplikacija izvrše zadatak kako bismo dobili rezultat B. U našem slučaju informacija A je naredba pozovi Marka. Aplikacija koja je prethodno utrenirana prepoznaje naredbu i imamo rezultat B. Aplikacija je uputila poziv. Ovaj obrazac možete primeniti na bilo kom polju. Na primjer, glas kao informacija na kraju postaje tekst ili u našem slučaju kontakt u telefonu kao rezultat. Slika automobila kao ulazna informacija postaje prepreka na putu kao rezultat u industriji razvoja samovozećih automobila. Oštećenje na nekom artiklu kao ulazni podatak u aplikaciji za inspekciju kontrole kvaliteta ima rezultat informacije o defektnosti određenog proizvoda i tome slično. Glavna komponenta mašinskog učenja je treniranje softvera i razvoj mašine ili aplikacije koja izvršava zadatke. Treniranje softvera se vrši tako što se u arhivu softvera unosi ogromna količina podataka, tačnije informacija. Ti podaci su za naš primjer hiljade različitih glasova koji su na desetine različitih dijalekata izgovorili reč Marko. Softver je onda razvio frekvencione okvire u kojima se slova M, A, R, K, O ili slogovi Marko ili čitava reč Marko nalazi i može da ga prepozna kao zasebnu reč u moru drugih frekvencionih okvira. U nekim drugim slučajevima to mogu biti slike ili snimci vozila, životinja, oštećenih artikala, tkiva, vrste cvetova ili plodova za primjenu veštačke inteligencije, na primjer u agrikulturi, medicini, saobraćaju ili nekoj drugoj oblasti. Dakle, glavno oružje u savremenom razvoju veštačke inteligencije je mašinsko učenje. Amunicija u tom sportu su podaci. Proces kojim mašina uči najčešće kroz veštačku neuralnu mrežu ili duboko učenje od engleske složenice deep learning. U naredne 3 epizode govorit ćemo o podacima i neuralnoj mreži, a potom ćemo vam pokazati koja su sve polja primjene tih alata i procesa.